سلام كمي توعدوا كما ياللهم alright كم تلومر كا حبشة education مزيناكم على نحوات حفشاوي زمت صومن ويكا next week big زغونا ناي قطباوي زينات ويكا تنتانس لزلنا انتاي مسل next week زي انا هنريح وات yes let's get it استخدم متن شرط لكم investors that'll be great كساب صهم شرط قبرون احنا هانيش تمسكا غير موسيقى هنقبر عقم قلاي قلم دوسي زحوي تزم ناسي عقم قلاي قلم دوسي زحوي تزم ناسي عقم قلاي قلم دوسي زحوي تزم ناسي عبيد الله ما حد جاي من يدخ حتى عبيد الله ما حد جاي من يدخ حتى عبيد الله ما حد جاي من يدخ حتى عيكر من ولا صوتني أول نمبر ريت الله يبرأ أول نمبر ريت الله يبرأ عدول يا دوريا أيا ملاني صاف داك بليغي نبتاش حنيغي داك زديغي نبتاش داشغي عبيك بيوسي عبتا عبزاغي عول نمبر ريت الله يورا وريي نيبي زرب نيبي عول نمبر ريت الله يورا وريي نيبي زرب نيبي زرنا نباي بك على باي سزن اشتو ليك تخطو بعد مسافي اللي خدنا خي باخمي زناي بس احداني زناي سي زنال سي زنال نعنباي زرنا نعنباي نعنباي زرنا نعنباي زرنا نعنباي بك على باي زرزاني اشوف ليك تتوب زرزع باي سفح راي ديزل العباده حدري يا بايلا نمي زباي صنع زباي
وجاي صدق مجاي سوعك الله يا أجاي يا ملي يا مجاي هذه أصبح بين أياي سيحني لنا أياي سيدي بجري سيدي بجري حفلة دمو سيدي بجري الكلام مسكلي مسؤول دمي بكر ماخي يدوالو كليو تخلو عيني يلا بسكي بليش من ابسط دمي يلا ميو انا نسيت علمي تقول معطي تدليو زين عفقاني يلا ميليو زين يلا بسكي شنو نبري الكلام مسكلي مسؤول دمي بكر ماخي يدوالو كليو تخلو عيني قعدنا شوفوني زختنا شوفوني قعدنا شوفوني زختنا شوفوني قعدنا شوفوني زختنا شوفوني All right, thank you. Yeah, ششيو أنا بحكي. All right, قرم. هون بزي أسك نجمر زي نشتي زينا زلخ نجمر نظام ناي بزعبا ناي immigration كنتات at least not bad مالت yeah the article زي أختم بواد خلوق محوات up to CNBC لا ናብ ኮሎምቢያ ዝተሰገጉ ወይ ከዓ ኢሚግራንት ዲፖርት ዝገብሩ ባይዘ ወይ ትራምፕ ዲፖርት ይገብር ከም ዘሎ ኣይደኖ ዝሓለፈ ለይለ ይበልኮን ጀሚሩ ኣሎ 200 ዳርጋ መዓልታዊ ካብ እስር ቤት ኣብ ገለገለ ዘሎ ሰባት ይሰግጉ ኣሎ ኣጋጣሚ ሓንቲ ካብተን ናይ ኮሎምቢያ ናብ እንሰደድዎም ወታደራዊ ነፋሪት ገይሩ ሰደዶ ናይ ኮሎምቢያ ፕሬዚደንት ረፊዝ ገይሩ ኣይተቀበሎምን ቶም ኣባላት ወይ ከዓ ቶም ደቂ ዓዱ መሊስዎም ሕጂ ትራምፕ ስለዝመለስካ የሚሉ ኣብ ቀረፅ ክንዲዚ ክገበልካ ክንዲዚ ክመፅእ ዝብል ፈኸራታት ይመፅእ ኣሎ ስለዚ እንታይ እዩ ዘለኹ ትራምፕ ሶፋር እቲ ዲፖርቴሽን ይገብሮ ከም ዘሎ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ግን እቶም ኣትሊስት ሕጊ ጥሓሱ ኣብ ገበና ዝነበሩ ኣብ እስር ቤት ኣብ ገለብገለ ማለት እዩ ንዕኦም እዩ ሞስትሊ ፎከስ ዝገብር ዘሎ ሶ ኣይ ሆፕ ብኡ ይሓልፈልና ይኹን so far Colombia military ጽዒና ዝኸደት ነፋሪት like you know 16 security agents ማለት ዘለዋ ዝሓዘት 88 ብራዚልያን ካልእ እዚኦም ብምልኦም ረፊዝ ገራቶም ተመሊሶም ኣለዉ so ኣብ ቀጻሊ ድሓን ኣብዴት እንዳገበርና ከይድና እዚ እንታይ እዩ ተዓዱን ክትቀበለካ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ሽዑ ንበቃ ምፍራሕ ጀሚሩ ኣሎ ትራምፕ ትራፊክ ገብረልከ ቀረጽ ገብረልከ ይብል ኣሎ سولو ما عند زوجة يقدم بلا سلا زوجة يقدمي قدمي ساعة حدا يكون PM نا Eastern time مالتي. Alright. So out of the way that قد صالي دحان more focus نا قورنا هنمسينا. Yes I am. Thank you for coming. Alright, let's go. What is market? Let's stock market focus نا. زين إشتي سؤال هجي قلنا دا قبوركم اسمه أخوي مسرع أخوي أنا بزيامتي مالتي. Alright, what يتكلم أحوات أنت عينت article يتكلم أبيناي search جبر له كل شيء مسافرون تجركمني تمراتي مالتيو so مجمرة yeah or you got CM damn it that shit is not doing this thing okay calendar خرينا next week صباح مالتيو أنت إذا لنا قطباوي تصاب أزيو نبينا خدمة Let me go and كل intended لأن بزي ما صحفاني مخنياتو أبين الله okay calendars ABC and then that's all we have for now okay let's focus on this first all right
so Sony ካብ ፅባሕ ሶኒ እንታይ ዓይነት ሜጀር ኢኮኖሚካል ኣለና ማለት ኣብዛ ሓለፈ ሎሚ ሰንበት ሕዋት ኩልና ፈሊጥና ኣለና ካብ ፅባሕ ሶኒ እንታይ እዩ ንቁጠባና ወይ ከዓ ንስታክ ማርኬትና ኣብ ኤንድ ዳውን ክገብሮ ዝኽእል እንታይ ክንፅበ ቢግ ሜጀርና ንፅበ ዘለና መጀመርያ ፅባሕ ሶኒ ኒው ሆም ሴልስ ኣለና ኒው ሆም ሴልስ ቶታል as of December 12 months ማለት እዩ 671 ገዛውቲ ፎርካስት ወይ ከዓ ትፅቢት ኣለና ማለት ከም ተሸጠ ፀብፃብ ክንረክብ ማለት እዩ so እዚኣ actual ትብል ዘላ ኣብዚኣ ትክክል ናምበር ንረኽባ ኢና ኣሕዋት so ኣብዚኣ ትመፅእ ናምበር ትክክል እያ ትክክል ክንበሉ ላይክ ሰርቬይ ተገይሩ ተቆፂሩ ዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ 671 ሽሕ ይኸውን ሓደሽቲ ገዛውቲ ጥራይ ኣብ ወዘን this 12 months ተሸይጡ ወይ ከዓ ተለዊጡ ክንርኢ ተስፋ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ኤግዚስትን ሆም ሴልስ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ፀብፃብ ዝነበረና 4.2 ሚልዮን ደን ክሳብ ክንዲዚ እንድሕር ደሚርካሉ almost 5 ሚልዮን ይሆን ኣብ 2024 ገዛውቲ ኣብ የእሰ ተሸይጡ ኣሎ ማለት እዩ ሓፂሩ so እዚ ንስታክ ማርኬትና ኣብ ይገብሮ ዳውን ተልኩምኒ not that big ብዙሕ ፅልዋ ከምፃሉ ይክእልን እንታይ ዳ ኢኮኖሚ ከመይ ከም ዘሎ ቁጠባ ግን ይነግረና ከምዚ ተፀቢየሞ ዘለዉ እንድሕር ሴል ጌርና ኣምንስ ኢኮኖሚና ፅቡቅ ኣሎ ካብ ዝተፅቢት ንታሕቲ እንድሕር ኮይኑ ግን ኣብ ናይ ሃውሲን ዘሎ ኢኮኖሚ ዳውን ኣሎ ኢልና ክንምስክር ንኽእል ኢና ካልእ the most important ፅባሕ ሶሉስ ከዓ ትመፅእ እዚ durable good orders ማለት እዩ ዓበይቲ ነገራት ዓበይቲ ኢኩፕመንት ይሕዋት ዓበይቲ ነገራት ኣቑሑ ኣብ ዲሰምበር ኣብ ወርሒ 12 መወዳእታ ናይ 2024 ሲ ኢኩፕመንት በል መካይን በል ዓበይቲ ነገራት ብ0.7% ሴል ክውስኽ እዩ ዳእምንስ ወሰኽሲ እንታይ ኢና ንብዘልና ለሰይ 2 ሚልዮን እንድሕር ሸይጦም ንብል ኣለና ንኣብነት ማለት እዩ ወይ ከዓ 1 ሚልዮን ሸይጦም እንድሕር ንብል ኣለና ንኣብነት ኣብ ወርሒ 11 ኣብ ወርሒ 12 ግን ብ0.7 ወሰኽ ገብር so this is economically ፅቡቕቲ እያ ፀልዋ ኣብ ስታክ ማርኬትና ክትሕድር ትኽእል ዶ ኣለበ ንእሽተይ ክትሕድር ትኽእል እያ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እዛ 0.7 ወሰኽ ወይ ከዓ ፐርሰንት durable goods order እንተ ሚስ ጌርናያ ለሰይ ናብ ኔጌቲቭ እንተመፅያ ካብዚ ንታሕቲ ተመፅያ good news ኣይኮነን economically ማለት እዩ so ካልእ ሽዑ the most big days is ረቡዕ alright ረቡዕ እንታይ ደስ በለይ ረቡዕ FOMC meeting ኣለና ኣሕዋት ጀሮም ፓወል መፅኡ ክዛረብ እዩ ጀሮም ፓወል ሬት ይቆርፅ ዶ ኣይቆርፅን ያ ቴክኒካሊ as of now ከም ዘይቆርፅ ንፈልጥ ኢና ኢኮኖሚካሊ ነግረና ኣሎ ግን እንታይ ክብል ይሰዓት 2 ፈረቓን ምክንያቱ ጀሮም ፓወል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ትራምፕ ብዙሕ ፕሬጀር ገይሩሉ እዩ so interest rate ናይ ግድን ከግድልዎ ከም ዘለዎም ኣብ ፌደራልስ ፕሬጀር ከም ዝገብር ወይ ከዓ ዴማንድ ክገብረሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተዛሪቡ እዩ ትራምፕ ስለዚ ጀሮም ፓወል እንታይ እዩ ክገብር ነዚ ናህና ፌድስ ፋንድ ሬት ዘሎ I know ኣብ ረቡዕ ኣዝያ ረቡዕ is big day ረቡዕ 99 ካብ ሚእቲ ኣይቆርፅን እዩ ንብል ኣለና ሬት ካት ኣይገብርን ንብል ኣለና ኦኬ 99 ካብ ሚእቲ እንድሕር ዘይቆርፅ ኮይኑ ዳ እንታይ ኢሉ ክዛረብ እዩ ሕዝን እዚኣ እሞ ሕራይ እንድሕር ዘይቆርፅ ኮይኑ ጀሮም ፓወል እንታይ ኢሉ ክዛረብ እዩ እንድዒ ከምዚ ዝሓለፈ ብሰንኪ ናይ ሓድሽ ምሕደራ ናይ ትራምፕ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ዝቀረፅ ዝገብሮ ወይ ከዓ ቸራፍ ዝገብሮ ንሱ ንኢንፍሌሽን ኣሰካፊ ክሳብ ዝኾነ ኣብ 2024 ክልተ ግዜ ጥራሕ ይወለድ ክቆርፅ ኢልና ነይሩ ኸይዱ so ሕጂ ዝመፅእ ረቡዕ እንታይ ክዛረብ እዩ ምክንያቱ ዝሓለፈ ሰሙን ብረቡዕ ዝሓለፈ ረቡዕ ማለት እዩ ትራምፕ ንጀሮም ፓወል ክትዛረቡ ዳኻ ንዝብል yes when the time ኣብ ግዜ ምስ መፀት ክዛረቡ እየ ምክንያቱ ኢንተረስት ጠቕሙ ኣነ ወይ ከዓ ትራምፕ እዩ ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ ስለ ዝፈልጦ ኣነ so ኢንተረስት ሃይ ገይርዎ ስለ ዘሎ ገንዘብ ኣብዚ ዓዲ ህንካን ሃባን ክኸውን ኣይከኣለን ምክንያቱ ሜይን ፎካስ ናይ ትራምፕ ዘሎ ብዛ ዓዲ ሕጂ ናምበር 1 ብቁጠባ ንምግባር ኣሜሪካ that's his dream ኩሉ ዘሕለፎ ኤግዚኪዩቲቭ ኦርደር ምስ ናይ AI ተሓዝ በሉ ብዙሕ ነገራት ዘሎ መዓት ነገር ይገይሩ ኩልና ርኢና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ሃገራት ከዓ ይዕድም ኣሎ ብዙሓት ሃገራት ክከሉ ንኣብነት በዓል ስዑዲ ዓረቢ ናብ 1 ትሪልዮን ዝኾነ ኢንቨስትመንት ክገብራ ከም ዘሎ ኣብ ESA ፕሮጀክት ይገብረልና ኣሎ ካልእ ንኩለን ኤውሮጵያን ሃገራት ብቀዳማይ ዝነበረ ናይ ስዊዘርላንድ ናይ ወርልድ ኢኮኖሚ ኣኼባ እንታይ ኢልዎን ኣብዚ መፂኽን ኢንቨስት እንድሕር ጌርክን ኣብ ESA እቲ ናይ ኮርፖሬሽን ታክስ 21% ዘሎ ናብ 15 ከውርዶ እየ so that means ኣብዚ መፂኽን እንድሕር ኢንቨስት ጌርክን ፋክተሪናትክን ኣብዚ እንድሕር ሰሪሕክን ዘድልየክን ብዙሕ መክሰብ ኣለክን ብቀረፅ እንተ ኮይኑ ግን ኣብኡ ኮንክን እንድሕር ጌርክን ግን ናባይ ተምፅኦ ንብረት ኣነ ቀረፅ ገብረልክን እየ ሞ that's a big
so ሓደ ጋዜጠኛ እንታይ ኢልዎ ከምስታት እንዳበለ ከሎ are you dictator ዳኻ ተቀይርካ ኢልዎ so kind of ኣብ ሓደ መልእኽቲ ወይ ከዓ ክዛረቦ ከሎ very much same that way ማለት እዩ so እንድሕር ንስኸን ኣብ ኤውሮጳ ሰሪሕክን ንብረትክን ናብ USA እንድሕር ክሰድኦኽን ክሰደድ ኣነ ቀረፅ ሃይ ክገብረ እየ ሕጂ ግን ኣነ ኦፕን ኣለኹ መፂኽን ኣብዚ ኢንቨስት ግበራ መፂኽም ኣብዚ ፋክተሪኽን ግበራ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ we'll see what happen so ንኩሉ ኣብኡ ፕሬጀር እንድገብረሉ ነበረ ካብ ሽዑ መዓልቲ ተታሒዙ ብዝሓለፈ ሓሙስ ዲገለ ኢነሩ ትቐንዲ ማለት እዩ so ኣሜሪካ ሂና ናምበር 1 ዝደልያ ዘሎ ኣብ ናይ ክሪፕቶ እውን ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ከም ዝገበረ ሳይን ይገሩ እንታይ ይገሩ ግን ንሕና ነቲ ዲጂታል ክሪፕቶ ማለት እዩ USA ክንቋፃፀሮ ከም ንደሊ ዝዓይነት እዩ መፅናዕቲ ሓደ ቲም ወፂኦም ኣለዉ እቶም ቲም ወፂኦም ታዝብላ ዘሎ ዲጂታል ሪዘርቭ ንምስራሕ ፕላን ኣለዎ ንሳ እንድሕር ኮይና ክሪፕቶ 200-300 ሽሕ ክትሪእዋ ኣኹም ኣሕዋት so እዚኣ ክትመፅእ ዶ ሳይን ይገብርዋ ደን ዝብል ሕቶ ሜይቢ ዓመት ትወስድ ትኽእል 6 ወር ትወስድ ትኽእል 2 ዓመት መፅናዕቲ ግን ሓደ ቲም ተፈልያ ንዓኻ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ገይሩላ ኣሎ that's a good news to crypto investors ማለት ቢትኮይን ኢንቨስት ትገብሩ ዝኾንኩም that's a great news so በቲ ኮይኑ በቲ ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲኡ ክቋፀሮ ዝብል እዩ that's his plan ማለት እዩ we'll see what happen ከመይ ይሰርሕ እዚ ክሪአና ሓደ ብሓደ እንዳረኣናይ ማለት ብዙሕ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር እንዲ ዘሎ ብዙሕ ትእዛዛት ይፍርም ዘሎ ግን እንዳረኣናይ ክሪአና እንታይ ክሕልፍ እንታይ ከምፅእ ብሓቂ ክቅፅል ዲ ኣይቅፅልን ክሪአና ሶፋር ብብዙሕ ነገር ተኸሲሱ ኣሎ ባይዘ ወይ ብዙሕ መንገድታት ካብዚ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ዝገብሮ ብዙሕ ምን ተኸሲሱ ኣሎ so let's back to economy so እዚ ክንብል ከለና ኣብዚ ዝመፅእ መዓልቲ ወይ ከዓ ፅባሕ ረቡዕ ጀሮም ፓወል ወላ ሓንቲ ኣይክገብርን እንታይ ደኣ ክገብር ይኽእል ጀሮም ፓወል ኣብቲ ንሱ ዝዛረቦ ሰዓት 2 ፍርኣን ብኢስተርን ታይም መፂ ዝዛረቦ ሆፕ ሓበሻ ኤዱኬሽን ላይፍ ክንህሉ ተስፋ ይገብር ተጥዒምና ተዘይ ኮይኑ ግን እንታይ ኢሉ ይዛረብ ጀሮም ፓወል ከም እንድሕር ኮይኑ ግን ሜይቢ ጀሮም ፓወል እንድሕር ዝኾነ ነገር እንተዘይገይሩ ወይ ከዓ እንተዘይተዛሪቡ ሜይቢ ካብ ወርሒ 2 ካብ ወርሒ 3 ካብ ወርሒ 4 ነው ትራምፕ ኤን ጀሮም ፓወል ብዙሕ ፋይት ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ very easy so ረቡዕ ቢግ ዴይ እዩ ሓደ FOMC ሚቲንግ ከም ዘለና ማለት እዩ እንታይ እቲ FOMC ሚቲንግ እቲ ናይ ፌድ ፋንድ ሬት ከም ዘለዎ እቲ ወለድ ኣብኡ ዘሎ ንዕኡ ንምጉዳል ማለት እዩ okay ካልእ እንታይ ክንርኢና alright let's back this ካልእ እተን ዓበይቲ ካምፓኒታት ኣሕዋት this is the bigger ካምፓኒታት እተን ዓበይቲ ካምፓኒታት earning ዝህባና መዓልቲ እዩ alright ረቡዕ is a big day please Microsoft Meta ተስላ እዚአን ኣታዊአንን ወፃኢአንን ዝነግራና መዓልቲ እዩ so ማይክሮሶፍት ሬቨኑ 7.23 ቢልዮን ንፅበለና ሬቨኑ ኣታዊኣ ማለት እዩ ኣብ Q4 ናይ ኳርተር 4 እነን EPS ወይ ከዓ earning per share ከዓ 3.21 ንፅበለና okay ነዚ እንድሕር ቢት ጌራቶም በዚ እንድሕር ማዕረ ጌራ ማይክሮሶፍት ስታክ ማርኬትና gonna be rally ምክንያቱ ናይ ማይክሮሶፍት ማለት እዩ ንምንታይ ግን እትሕዝዋ ዘለሃኩም ሸዓ መዓልቲ ጀሮም ፓወል ፅቡቕ ዘረባ እንተተዛሪቡ ሕዝዋ ጀሮም ፓወል ፅቡቕ ዘረባ እንተተዛሪቡ እነን ማይክሮሶፍት ፅቡቕ ኤርኒን እንድሕር ኣምፅያ ማይክሮሶፍት gonna happy okay ሜታ ንባዕላ ፌስቡክ እውን ሽዑ ትፅበላ 47.96 ቢልዮን ሬቨኑ ናይ Q4 እነን 6.89 EPS ወይ ከዓ earning per share alright this is what we are waiting ተስላ 27.92 እነን 0.75 EPS so ሰለስቲአን እተን ቢጊ ተንዛዓበያ ካምፓኒ ምዃና ኩልና ንፈልጥና እዚአን ዝህባና ሪፖርት እዚአን ብዝህምፅኦ ሪፖርት እነን ጀሮም ፓወል ብዝዛረቦ ረቡዕ ወይስ going to the sky ወይ ከዓ down simple ተስላ ብውልቃ እንድሕር ሚስ ጌራቶ እቲ ሬቨኑ ወይ ከዓ EPS we might see ተስላ down maybe 3% 4% ተስላ ብውልቃ እዚ ሪፖርት እዚ እንድሕር ፅቡቕ ረኺባቶ ፕላስ ጀሮም ፓወል ከዓ ፅቡቕ እንድሕር ተዛሪቡ ምክንያቱ ናይ ተስላ ሞር ምስ ጀሮም ፓወል ምስ ኢንፍሌሽን and like ዝተኣሳሰር እዩ ተስላ we might see 8% well that's not only እቲ ኮንፈረንስ ኮል ኢሎን ማስክ ናይ 4 ደቂቕ ዝዛረባ ከዓ እንታይ ክብል ኣለዎ ላይፍ ክንወፂና እዞም ኩሎም ፕሮሚስ ዝኣተወን ሮቦታክስ በሉ ኣውቶኖመስ በሉ እዛ ሞዴል ዋይ መኪና ሓዳሽ መኪና በሉ እዚኦም ኩለን እዚአን ፕሮሚስ ዝገበረን ገሊአን ክመፃድን እንታይ ክዛረባቡ እታ you know affordable car ካብ 20 ክሳብ 30 ሺሕ መኪና እንታይ ክዛረብ ሕዝወን ኣብኣ ንፅበየ FSD ላይሰንስ ሓንቲ ንፅበለና ካብ 20 ክሳብ 30 ሺሕ ዋጋ መኪና ንፅበለና እንታይ ክብል
روبوتس كبابي 4500 ኣብ 2025 ከምጽየልና ንጽበለና and then robotax ከዓ ንጽበለና so እዚ ናይ FSD license robotax እታ ሕስርቲ መኪና plus model Y already መጽያ ስለዘላ እታ ዝለዓለት revenue ተእቱ ናይ ቴስላ ኣብ ቻይና ኣብ first 10 days ከባቢ 100,000 order ትገር ኣብ USA ኻ already ካብ ማርች ካብ ወርሒ 3 order ወይ ከዓ delivery ክንርኢና so ንሳኸ ከመይ ኢኸ ተቕርባ እዚን 5 ነጥብታት እንታይ ኢሉ ከምፀኒ ወሲ what happened እዚ እንድሕር ጽቡቕ ርኢና ተስላ we might see 8% or 10% or 11% ሓንቲ ተውድቃላ ተስላ እዚኣ one TikTok ብዛዕባ ቲክቶክ ዝኾነ ነገር እንድሕር ኦፕን ኮይኑ ናይ ምግዛእ we might see Tesla 20%, 30%, 40% down. It doesn't matter أحوات. صبوا earning share نركب. صبوا زخنا نايزون حموش عينة programmات بالكم robotax, robots, and then FSD license ولا صوت صبوا أنت مسه TikTok كجز عايز بالقال نحرمتي. ويكا كمز ترامب زبالو TikTok open you إيلان ماسك جز عايز بال. That's why Tesla is down خنزلا. We might see Tesla maybe 3% 4%. إذا بازار تجبره كادس بله no. I wish I can see that. ناب 350 opportunity ناي مجزاء ود حوابي. مهنياتو إيلان ماسك شر شيتيو ناب تيك توك كاتو. Let's say 6 بليون برالوم تيك توك كبابي 6 بليون اندحر كمس كوين إيلان ماسك كباب 150 مليون خون شرك شيتيو. بزحات هالو open لاري فرانك بزحات هالو هابتامات open هالو according Trump دحري كباب 65 معالتي ناي تيك توك way 50% نحنا خنونو قالنا USA مالت ناي USA investors كومن دحر كوينو كن باند خجبراي مالت so 5% كنونو دحر كوينا كباب 20 كباب 20 بليون دولار كدلي مالت is there only إيلان كأتو like لارغ الله فرانك الله بزحات الله بيليونيرز كم متصو زلو مالتي we'll see what happen እዚ አግን እንታይ አኽብላ ደሊ ወላ ጽቡቕ ሪፖርት እንተረኸብና ናይ ተስላ ወላ ጽቡቕ ኦርኒንግ እንደመፀ እዛ ናይ ቲክቶክ ግዳይ እንተ ክሊን አውት ተዘይኮይና still ተስላ we might see 285 285 ቅርሽ ንሪኣ ንኽእል ኦኬ እቲ ፋንዳሜንታል እቲ ማይክሮ እንድሕር ጽቡቕ ኮይኑ ብሰንኪ እዚ ናይ ቲክቶክ እንድሕር ዳውን ኮይና so ዕድል ጥራሕ ፈጢራ ዘላ ተስላ ምክንያቱ ኤክስ ክገዝ ከሎ ቅድሚ ሕጂ ከባቢ 35% ዳውን ኮይና ክገዝእ ምስ በለ ቃሉ ጥራይ so might happen that's why Wall Street cap ተስላ ቁርብ ሃዲሞም ዘለዎም በርዚ ኩሉ ዝረኣናዮ ኩለን እንዳተሓጎሳ ከለዋ ኩሉ ካምፓኒታት S&P ብዓቢዩ ኢንክሪዝ እንዳገበረ ክመጽ ከሎ the only Tesla is down because of what TikTok so next week is a major one أحوات بتعمي عبي week next week زمتنا صبصب أي ترى يكونن أبتك conference call نايفرق ساعتنا 4 دقائق ما يبز حتى زيك ما تيخليني إيلان ماسك انت يملس we'll see what happen أهاب يمصون جن زخانة هين تهون رينا أوكي بزعبا تيك توك انت زي ما تي زخانة نجر انت حالي في أحوات صبوا ريبورت انت رينا EPS بحلف إذا EPS يعني رياضل لنا زي أنا حل صبوا هيت جراتا اتن حموش تعين نتبتها زوال كون قاعد صبوا عند حرت قيسون تسلا ما يبيحموش ميت فريان خلنا أوكي دحرو تدالو نمن تاع تدالو زبزلو خاو دحرو ختدالو وزلوكم كلهم investors نسامس حلفت كور حخلت تانينا وزلو نا بزعبا راي تيك توك تراحنا مصنعت خجبر maybe ناي تيك توك اندحرت متص عليها شعوب maybe profit دحر غير كاي can sell off مالك شيت كاهتو تستغل حنو يزيو not personal advice any دس بلا انا دس بلا يغبراني I'm not doing that ግን ከምዚ ነቲ ብሙሉ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ቲክቶክ ምስ መጽእ 30% 40% ዳውን ድሕር ኮይና ቁርብ ሻቅሎት ካይፈጥረልኩም አንሽዕ ተመሊስኩም ካታውት ትኽእሉ ማለት እዚ ከም ሎንግ ተርም ኢንቨስተር ንሕርኩንካ ሓበሻ ኤዱኬሽን ነዚ ጠቕላላ ይነማኸርና ብዙሕና ኣብ ገዛና ኣብ ትውሽጢ ናይ ሓበሻ ኤዱኬሽን ኣብ ክላስና ብዙሕና ዲስከሽን ገርናሉ እዚ ጉዳይ እሞ ክንወፅእ ዶ we don't know no እንታይ ፕላንካ no ታይዳ ገንዘብ ኣክቡ ኣዋህልሉ
ريدي هونو عند حر تيك توك جاز عائلو maybe كل التميتين قالن كتريوات خلقهم تسلا then شعو that time to buy is good time معناته we see all this new product is coming new launch is coming new حدش ነገር መጻአሎ ንዕና ዘለየና ንሲ ቲክቶክ ሸይጡ ስለዚ ገዛኣኮ ሬቨኒ ዘእቱ ዘሎ ቢዝነስ እኳ ዘገፍሕ ዘሎ ኳ ካልኡ ከይኮነ of course ዝኾነ ቢዝነስመን ኣብዚ አንሽ ተክ ዛረባ ከለኹም ገንዘብ ኣለዎ ማለት ያ አካውንት ኣይኮነን ገንዘብ ዝኾነ ሰብ ይብልና አካውንት ገንዘቡ ናይ ዝኾነ ሰብ ይሰርሕ ዘሎ ኳ ኢላን ማስክ ገንዘብ ኣለዎ ኖ ሓንቲ ቅርሺ ደሞዙ ኖ ገንዘቡ ናይ ዝኾነ ሰብ ኢንቨስተር ይሰርሕ ዘሎ ሓደ ነገር ክገዝእ ምስ ደለ ካፕትናቱ ዘሎ ኣሰት ሸይጡ ወይ ከዓ ሪፋይናንስ ገይሩ ወይ ከዓ ንዑ ኣትሒዝ ኮላትሮ ገይሩ ዕዳምፂኡ እዩ ዝገዝእ ሶ ከባቢ 420 ገለን ሚሊዮን ኸውን ሸር ኣለዎ ኢላን ማስክ 13% ናይታ ካምፓኒ ንሱ ይውንን ማለት ሶ ከባቢ 60 ቢሊዮን ድሕር ዘድሊ ኮይኑ ቲክቶክ ከባቢ 150 ሚሊዮን ኸውን ሸር ክሸይጥ ዋን that's it እንድሕር ክሳብ ኩንዱ ሸይጥ ኣልዩ ኮይኑ yes ኣውሳኒ ሸር ሃይ ይኸውን ኣሎ ሶ ቴክኒካሊ ገንዘብ የውፅእ ኣሎ ማለት 20% ክርኢ ንኽእል 30% ክርኢ ንኽእል ብዙሕ ነገር ሶ ካብ ረቡዕ ፅቡቕ ሪፖርት እንተረኺብና that means not always ራሊ ክንከይድና ይተስላ ኣይንፀበይ look your eyes ብዛዕባ ቲክቶክ ተዘየልያ እንተዘይመፅያ ግን we are so happy we might see like 600 700 at the end of the year እዚኣ ክንሕዛ እንደሊ መጀመርያ ማለት እዩ ሶ ብምቕፃል ብዛዕባ ረቡዕ ሜታይዝ ከም ዝረኣኹሞ ኦል ታይምስ ሃይ ኮይና ኣላ ንምንታይ ካብ 60 ክሳብ 65 ቢልዮን ይኸውን ኣኮርዲንግ ዛክ እንታይ ኢሉ ናብ ናይ ኤኣይ ኢንቨስት ክገብር እየ ምስ በለ ኦል ታይም ሃይ ኣላ ጉድ ጆብ ማይክሮሶፍት ኣብ ፅቡቃ ዘላ ዋይ 500 ቢልዮን ኢንቨስተርስ በዓል ሳም ኣብ ቴክሳስ ዝገብርዎ ብዚ ናይ ኤኣይ ኢንፍራስትራክቸር ዝተኣሰር ዘምፅዎ that is good happy for Microsoft so these big companies are moving everybody أحوات this is the great company now is the time to invest because we are looking نري لنا هجي no personal advice then حامس أبل الله هنا then كابتن عبيتنا هم حامس أبل الله هنا 127.13 بليون نتبلنا revenue كلتا نتبع حدن كا EPS نتبلنا حامس مس أبل من الله هنا I thought we had something with I think so Amazon where is Amazon at all right Intel الله هنا where is Amazon I thought I said Amazon نبرت كنت سمعني okay did I move it either Amazon okay I have no idea where is Amazon at. Okay, so Amazon Mira, I have no idea hijri ana lo khubziya. So this harms also another big day. Apple hiji low kain Allah. Salamantai. Abnai China atawi aqrub gadili sulu trahalo zalla. So this next week Robert Hamus big. All right. Knuda ربع فدرال سكمت يوم big earning campaign لنا حاموس أنا عبيت campaign ذات مثلا مع الأبل and مع أمازون أنا GDP لنا it should be this is Q4 GDP نحنا نتبع زرنا بخلتنا بحاموش up Q4 عبيدار إلا نتبع لنا let's see what happen إزي كن هارمورينا أين هارمان okay Friday the big day سوا PCE أزي personal consumption expenditure بحال inflation معك أني ذهبنا report you نحنا نصبي زلنا زي كابتس بيتنا نلعلن تمسيو ماركتنا we can see red كابتس بيتنا نتحتن تمسيو we can rally مخنياتو حادث مين معك أني نا inflation وكأنا يزق بابي alright PCE ab December أبز حالف ورا 10 بزيرو نتبع حدا وسخ غير نيرو أب هجي بزيرو نتبع 3 وسخ قبرت تثبيت لنا مهنيات سلمتاي هاي كوين ديسبل ديسمبر هوليداي اتي اخوان كريسماس رانا له نيو ييرز رانا له
ፕራይስና ንውስኸሉ ሃይ ዝኾነሉ እዩ 0.3 ወይ 0.3 ወይ ካብኣ ንታሕቲ እንተረኺብና good times good ማለት እዩ እዚኣ ፒሲ ዩሮ በይርካ 2.6 ንፅበ ኣለና ስለምንታይ ሃይ ኮይና ከም ዝበልኩም ሆሊዳያት 2.6 ወይ ከዓ ካብኣ ንታሕቲ ንሪአና good hey ጀሮም ፓወል ሓሙስ ተዛረብካዮ ዝኾነ ሕማቕ ተዛሪቡ ሽዑ ክንዛረቦ ኢና ማለት ኢኮኖሚካሊ ጀሮም ፓወል you missed that inflation already under control እዩ ዘሎ ክንብሎ ንኽእል ኢና so big weeks are coming ኣሕዋት ብጣዕሚ next week is very big ንምንታይ very big ዝብል ዘለኹ ጀሮም ፓወል ኣሎ like FOMC meeting ኣሎ ተም 19 ሰባት plus ten big company earning ኣታዊአን ዝነግራና plus GDP plus PC so next week is this way okay هذا صباح where we go صباح انت كهلونا the most important I need to focus that tomorrow guys Sophie this company great company yes revenue should شميت سو عن شو عتنت بعشرين كلتن مليون تبلنا EPS 0.04 this fella is not a big company yes but this is one of leading now this company Palantir أحوات this company Palantir بعد Tesla is all moving to the AI jumping Nvidia you know Nvidia كلهم سلط فضنا عليه this is one of the great company no personal advice Sophie in the حرينا يو stack look this I know it's down coin الله هجيب خنياتو kind of irritated night صباح زلزلوا أتاوي أصلت نقرنا 1 year انت رينا 235 شعات return قلنا 1 year this is big year to date as of now أبزع عمل زيت راح 26.82 increase قرا الله this technology company is way مسنا AI متأثر دلوا ساعة شمنتن صباح نقول قدمي ماركت ساعة شمنتن AM على ناتا إيرن كرينا expected 0 بعده and then expected revenue 682.20 million report انتاي ركب ابزي كابز expected نلعل ترى رخيبنا ابزي كلتيو كابز تثبيت بيزلنا نلعل ترى هنا you can see like Sophie is like easy guys easy like 5% 6% صباح update كهبكم يدحن I like this company this is one of my great company why look this alright Nata fundamental is good September 15.6 EPS بيت جرات 15.6 نزي أمانة نزا 0.04 نبلا زلناسي أبز حالة Q3 ب10.5% أب جرا revenue بشمنتن عن شمنتن أب جرا زي revenue مالتي أب Q2 لك EPS ب6% كيف جرا مالت بيت جراتو هاي واو revenue ب5.3 أب مارch أب Q1 كا 638% should you mean 30% this company is moving my friend I know millions of company are yes but this is great company I don't invest that but I'm just really looking on it now so we'll see this technology company it's from Nasdaq yeah very movable now obviously so yeah expected go حري زول خن بالنخيلنا no it's good it's very good okay let's look this company I know PE ratio is 151 this is high as well yes PE ratio is in a tech company special now AI companies سجراز اللوا هاي كرئن خلينا أحوات أو undervalued and overvalued I know I agree with that but this is really great company مالتي pick يبلان EPS 0.12 ألوا but this is moving great the next year almost 129.27 growth كتقبر تثبيت لنا next year
So EPS for the next like 5 years 30 to 14. Divide this to find the peg. So I think so this company is going to be blowout ማለት እዩ. Now personal advice, like do your own search guys if you want to invest on this, but let me back that ጽባሕ ናታ report ኣለና ሰዓት 8 we'll see that ማለት ነተን ካልእ ካምፓኒታት ክፀልወና ይትኽእልና that big company ኮነትን ግን overall ኣብ ሶፊ ኢንቨስት ገብሩ you will see tomorrow. All right ካልእ ጽባሕ ንሳ ማለት እዩ ያ እንዳ ቲ-ሞቢል ኣሎ ካልእ እውን ኣለና it's not a big deal. But this is tomorrow. I want to see this company, by the way. I just like to see this. Like to see that. All time high, I want to see it. How it does tomorrow. So this is big companies. What is Amazon? Like, when is Amazon earning day? Why is capped out here? So yeah, schedule February 6th. Oh, okay. Now February 6th, like okay. All right, that makes sense. All right. Okay, that's fine. So this next week is H cap صباح معلش صباح Sophie Lahana, most important looks on that, and then Tuesday, not that big company. I know Nurillana بعد Starbucks loa. I don't really believe on the Starbucks. I'm sorry. Okay, I don't know which one is this. Okay, so then now okay now. All right, Kalu, while I'm in there, let's get it. According Friday's report, I know Trump's atu market now is happy. S&P like 55.51 trillion up gerulo malati. Let's go this. What else we have, guys? Let's see the market snapshot. So S&P all-time highs بحامس بزحة. سوسان حدن 28 6 حدن 228. As of now 0.3 down قلنا. It's buying a dip malati. So S&P is blowing. Maybe according timely by 6 كري أنا خلنا first half. كسب ورح 6 maybe 6 كري أنا خلنا S&P. S&P index, my friend. This is big company. نايزيا مالت كبابي 53 كامباني تاع حيزات خيط زلات حساب زخونه S&P عبيت مالت جنرال قطبه عبيله مالت. Down is down like industrial index ازيا almost 1.57 all times high نخد بتصح مالتي. We will see this. This is big. Okay, what else? Let's go Apple up correction على اللحظات. All right, what's got انت عن ستاك يجي غز اندحر انا خغز دلي نابن حنت كامباني كباب 10% داون اندحر كوينا time to buy تبلن لا time to buy تبلن خلا ግን اتناتا باك جراوند ወይ ከመጽናዕቲ እንተልኒ ፋንዳሜንታል ናታ ማለት Apple is 14.35% down ኮይና correction ትብለናላ. Why? Because of China sell down ስለዝኾነ ጥራሕ. Okay, Amazon, can I buy Amazon display? No, it's almost all-time high as a lot, 2.35. Can I buy it? No, this is too much. I know you can do dollar cost average, but why do you buy Amazon now? Is there any hadish ነገር መጻለው? No, this is all-time high ኮይናላ, almost 0.28% ያ down ኮይና ዘላ. So ነዚ ኣክት ገዛ ትኽእል ኣይትግዛኣ ማለት ኣይኮነን. dollar cost average like ናትካ ፖርቶፊልካ ክትህልዋ ጽቡቕ ካምፓኒያ. ግን ሕጂ opportunity ናይ ምግዛእ ገንዘብ ኣነስ ለሰይ 3,000 ሓለዋኒ ኣነ ዘን ገንዘብ ዜና ኣይጥቀመለን ደስ በለ ኣበይ ኢንቨስት ክገብረ ንዝብል ሕቶ ኣነ ደስ በለ ኣብ ኣፕል ኣብተን ኮሬክሽን ዘለዋ I can go Microsoft. I like the 500 billion ትመጽእ ዘላ. Then I can go Tesla that 16.78 መጸላ. ናይ Tesla ግን እሞ do you think TikTok is going to become? Yes, I know that. But still I'm happy. 10,000 down ኮይናላ. 3,000 እንተልያናን. Well, people is come حبش انتين I want to buy Meta. Meta all time high زلا. You can do dollar cost average Meta, but تنسلسش زلوها upton down ኮይነን ዘለዋ ዕዳጋ ሓሲረን ዘለዋ እኻ ክትገዝእ ዘለካ. من حاسير الله بزيا أبل حاسير الله كالو مايكروسوفت حاسير الله انفيديا almost حاسير الله pull back زلوا then
Tesla حاسير الله. I don't go all further this. Well, Meta أي حاسرتن, Amazon أي حاسرتن. ما أبنت مالتي. So this is how you can technically invest مالتي. All right. So صباح I will make sure update you guys. Daily update كفتني هجي. What are we gonna see this? Netflix is almost شحبت حلا. I think so. I heard this زخون article عم بيقول split كتقبر تخلي على Netflix. معناته too much. Just صبوا زخون earnings لازم رخبت راح so far high كينا زلنا على Netflix. As of now, year to date, 10% up get الله هجت راي أبزا 23 معالتي. Because we got good earning. Last year it was good, so 100% return get مالتي. That's a good one. Okay, here you go this. What? Okay, let me back this. This always at the end حرينا at bear market انتي مالتي. Bear market كاب 20% حنت company كاب 20% نداول عند حركينا. That is scary. What happened? Why is that company 20% down كوينا? Bear market كوينا. You have to know that. I know S&P real estate like Rita. Come on, of course. Kal DIP مالت buying a dip مالتيو. About 3%, 4%, 2% down حركينا. Pull back about 6%, 7%, كسب 10% مالتي. لعلى 10% كا correction الله. لعلى 10 كا bear market الله. So حنت company up correction الحرالية ذكروهم Nvidia خلت تجزي correction متعني راه. Now it's going up. Pull back الله. Still it's good to buy مالت. So بزح زخون أنا مسنا AI تأثر كا Trump بزح علي فلو بزح يتكتب order غير لما. Why our market is happy ما عرفون دزو غيرون تلقومني. It's because of Trump. That's all. S&P was almost أبزي كابز خاب ترامب أب أوفيس كابز مت تراح سي تزي تجاجي almost لعله 3 تريليون أرجع له. Okay. So this is how. Okay. This is how we yes, we got this. I think so. That's all we have for today. So yeah, next time صباح انت اين نري update نقبرنا مالتنا صباح. This is all what we have for now. We are waiting. ربع. How about TEM? What is TEM? Alphabet. Google. You write that. Let me go with Google. What is alphabet? Let's. Yes, I like that. I like that. Google maasi earning na Google. There you go. Okay. Google. Yeah, I like Google too. Google also Miss Microsoft. Abzina Hiji. Yes. Thank you. Google is almost all-time high. Like almost 0.95%. It's not time to buy Google. It's not. Let me say again, أبدي أخذ مع أحوال. هاي سلزلوا أي تجزئون أيكون الناعي. هاي سلزلوا جزئون كتجزء أنت خلها. نايلون ترم بورتفيل خاين. أنت إذا كم زي إن شاء الله زحسر علاقة أبي الله الكاتنا ديلا أيكونة جوجل. Almost all time high هذا. So لك كم ميتا. اتن correction جيرن زلوا اتن pull back جيرن زلوا أنس زين حمشت شحدين ثلاثة شحدين كوفي لين زلوا extra جنزبيس أبيك أتوان أنت الكاني according finance wise them correction زلوا أخذت أتصل ما لسه correction يخدع أنت خدع خلينا نزبل حتى find out what's going on كتكيد تخل الحركوينا ناتا ندحر مصنعات زي بالكاخوين fundamental yes كتكيد تخلها what is Google okay Google stock earning yeah February 4 سلازي February 6 and February 4 كألو أنا Google and then Amazon مالك but Google is like really killing it my friend killing it yeah is it Google Microsoft مزناي 500 بليون up Texas غير investment كاو advantage ألون مالك well year to date almost 6% increase جرا last year
Tarasan had a 28 increase Garago. That's a good one. I like it. Yeah, I like it. This is good. So, but Meta was did last year, right? I think so. Meta is like having hard time, Abzi. Meta stock price. Nabi how finance رح سألتنا كشكر كنا what happened Meta? Okay, 1 year. Year to date Meta almost 9% increase gara. Last year Susan Shomontan net be 0.9 increase gara. This is good. Meta is like blowing it, Malik. All right. Let's go to you guys who TEM stack. What is that TEM stack? TEM stack. Let me see. Let me learn that. I don't know what is that TM. Okay, Tampass. Is it? Oh, AI. Here you go. All right. YTM is skyrocket now. Okay, what it go? Like 5 days. Whoa, 45.16. 1 month. Yeah, my goodness. How about year to date? 50% increase. Okay, how about last year? 27. Okay, I just want to learn from this company. I don't see that good in here like this. Malet revenue 189 million dirham. Okay, and the net income is negative. I don't like that. And then EPS you learn because net income is negative. You cannot have EPS. EPS كتركب نحركم net income divide outstanding share. So that's why 0. Net margin 4 حدا. Maybe. Yeah, it's nothing. Financial background negative as EPS no nothing. But this stack could be moved. What is this? Because of why? It's like one of AI company that risky. One of the risky. You got to make sure that. Nata history center inasi it doesn't have like Maasya Jamira. When did they build this? Oh wow, number of players Eaton up Chicago, founded 2015. Okay. Yeah, of course, Mizunai AI could blow this company. I don't have, but according Anas Gobro Maznatinatagan, I cannot pass this company. It's not my long-term investment. Short term تكون تخليها بمصنعة مالتي. Yeah, but I can see it's blowing out now. Okay. Yeah, Apple. Yeah, Apple قالتنا أنا ودي أقوم. Trump and Tesla تسليوا خوني. No. Yeah, Tesla has this TikTok problem. That's all. Okay, all right, guys, and thank you so much. Let's see how it does next time. Sophie, what it looks like, and then yeah, semiconductor is good. Well, like yes, of course, semiconductor is good company. Yes, okay, SMCI. Yeah, of course, that's a good company. No question on that. What is year to date? 10%. It's okay. Last year was down. Yes, of course. Yes, but this is no question. It's great. All this semiconductor like Nvidia is in connections except alone, but make sure always what like you got to look this. We have EPS is 0.55. It's about 61.76% increase. Gerala, it's okay. 5 years almost like Shahin Galan increase. Gerala. Yeah, semiconductor Nvidia زين كلن بحساب ستلت حزا نايزين شجر زلون كامبانيات يكونون جن always كل شعوات نتاع خمزياتهم كتريون زلوكم لازم كابزين أبزين ناي AI تأثر مسمى تأثر كامبانيات look your eyes fundamentalen قرب مصنعات يليكم يسقلن بزخون نجر رخيبانون like they can lose that lose كبر أزخلا easy مالتي easy way and lose كبره. Last year semiconductor was negative 29.84. That's not good. Okay. All right. About Sophie 7. Oh yeah, deal. Good. I like it. See? Yeah, about Sophie at 7. Here you go. Let me share this, guys. Let me share this. Sophie. Whatever condition again.
Thank you. How you doing? Do you want to say hello? Do you want to say hello to these people? Come here. Say hello. Say hello. Hello. Out loud. Hello. Hi. Bye. Bye. Thank you. Thank you. What money? Save or invest? I'm invest. Yes. Money, save or invest? Invest. Yeah, said. I gotta learn that. Money, save or invest. It's like invest. Good job, kid. Invest. Invest, kid. Okay. All right, let's go. Let's do the Abraham. Okay. Oh my goodness. 30,000 شر جزيئة بلنا الله بشوعات قرشي. Is that? Let me do this. Am I right? 30,000 شر جزيئة. أحوات, look this. Let's do this calculation. 30,000. Okay, let's do this. أبزي كنا توينا. 30,000 شر جزيئة الله. كم تاسب لنا زلا أبرهت بشوعات قرشي. All right. Time is كن قبر عنا زي. كندا إنا أبرهت كن زبا أخلنا حفلت إنها جفات. صافي كندا الله بساعة زي. What is 10 شوعات تسعان كلتان. 10 شوعات نت بتسعان كلتان. So technically, Sophie, are you sure that like almost لعلى فرق ميلان? She have this. That's good. All right. لعلى فرق ميلان جنزبكم زلوا مالتي. Okay. Am I right? Go bus. Let me see. Celeste. Oh, Celeste. Okay. Sorry, Celeste. All right. Good. Correct. Get right. So Celeste. حلقة إفكارك. Sorry, Celeste. Good job. No worry. Still even. Come on. Let's take one out. Okay. بزاز الله تهجن دحرينا. ናይ 53 ሽሕን 760 ቫሊ ገንዘብ ኣለዋ ኦኬ 53 ሽሕን 760 ሶፊ ብ7 ቅርሺ ገዚኣታ ኣላ ኣብዚኣ ሕዝን ኣሕዋት ሬት ኦፍ ሪተርን ክነምፃ ኢና ብ7 ቅርሺ እዚኣታ as of now 17.92 ኣላ okay when do you bought it Sophie? When do you bought it? How many years? 1 year, 2 year? 1 year, 2 year? Explain that to me, please. When do you bought it? $7 color. Maybe we can say this in here. معاس جزيك يا. Alright. Let's say March. نقول دحين عامت جرا مارش 2020 شو عاد قرش نيرا شو عاد 36 شو جزئاتها نبلا مارش 15 2024 اوكي let's do this مارش 15 ورح الثلاثة 15 2024 as of now 25 25 right 25 01 25 2024 all right this is how she got the return 296% return رخيبة this is big this is big so بحصر زبالة من قدي انتانا نري أبزي أخا نظر كوالكيشن كندكم دحر كوينا اتن 3 شح زقازاتن زروبحو بشوعات قرشي نصوفي كباب 21 شح كوست جيروا درخبنا ريتيرن خا خنديرا 53 شح so حال 53 شح 21 تقولنا له this is great good for you I like it this is what so كاب 53 شح just number قبره زقولوا له 21 شح she just make it 32 شح profit as of now okay let's do this for her investing calculator كانت وين all right 53 شحن 400 قبرنا الحين نجزيو صافي اندحر another 2 years hold جراتا يرو اللي خندينا رجينا اب صافي 1 year return is almost 135 كومون دحر انجي جراتو دحان كقد فائدة 135 like almost 70% increase تجرا like 7% increase تجرا
كم قال اي تأتون نبل لا ولا حد جنزب يوسخت النبل this is like سوق انت لا انت شيء اتا almost نا حمش عمد عند حرت ابو كده صوفي for sure مسنا اكسب زهون she will have almost like about close to million مالتي almost 800 إذا كمان 7% returns قبل زلوا حوات كابو نتحتيو مالت كابتو تهبنا زل as of now نتحتيو 5 years عند حرينا أنا إذا كامباني زيا almost 7 قلت أنا تمليسا هجيجن it's blowing now make sure look your eyes صوفي أنت أبرهد مهنياتو I know هج مسنا AI مسنا كالو alright we love this company it's blowing cap last year but look your eyes now but as of now ولا 7% حروسينا if كم ذات خرا زلان حركيدا with like 5 years you'll have almost like 800k إتن كندا إنديان تن عشران حدن شحناتين سلازي make sure أبزا كامباني زي أختري إذا سيولاني fundamentالات صبوا على as of now again make sure that yeah this is yeah I have Palantir that's a good one no okay all right okay good job so let's go with this guys let's call for the day مخنيات هيجي قرب تأشم جيركني أبرهت ناب كالب مسيخ مثلا I cannot believe that عشران حدن شحن like كلتا 210 ثلاثة شحن 234 شهر سالني لكني ناي تسلا kind of big جيركي هيجي I thought you are doing I know don't trust her he's right yeah you playing around come on why are you doing that all right Gee, this is like okay I'll let you go this is ridiculous you gotta be out like this I don't want to play around in here okay yeah you're right Allison yeah don't trust her yeah like what she's doing this okay ما make sense أبت مجمرة صوفي ثلاثة شخص تبلك خلا دس يبلك هايجن دحرو تسأيق أتا okay anyway let's go guys thank you let's find out tomorrow what it looks like nice Sophie and then Robert got the big days especially night federals and then we'll go from it thank you guys boom yeah thank you Alyssa. I like that I just kick her out though my friend I was like why I thought she was doing great and then Tesla خلتها 110 قال شرع لنا بسبلتني this is kind of weird that doesn't sound right all right guys thank you Allison thank you guys appreciate it all right yeah please it's Habesha people they don't trust the process yeah